Rajdić Nikolina. I sad vi mislite da sam ja zbunjena? Onda ste trebali vidjeti moju mamu nakon informacija. Zbog blistavog stanja u imeniku ona se tak zbunila da više nije mogla pronaći vrata na koje je ušla. Ali čistačice su bile ljubazni pa su pokazale ono što je ona nekih, ne znam, oko 10 minuta tražila. Čalić Mirela. Svaki put poslije informacija čekam mamu doma da vidim kako će biti reakcija kad dođe i po izrazu lica već vidim da je ljuta čim uđe u stan i onda mi drži prodik kako ništa ne učim, kako sam po cijele dane vani i tako i redovito završava sa rečenicom da sam ko govno na cesti i uvijek me zanimalo ko je ovo tu, crno, ono staro ili ovo smeđe, ono svježe. Kljajić Jelena. Sad ću zbog nje past razred. Ali nema šanse, ja ne ostajem u gimnaziji, idemo, definitivno idemo. Mi ostajemo. Naravno, definitivno. Vi ćete se ovdje prži. Ha, ha. Jo. Vruće je neko. Kad pijem sok od višnje, uvijek se sjetim svoje mame kako mi kaže da pijem krv na slamku. Mislim, stvarno ne znam šta to znači, ali dobro, ajde, nema veze. Neko ona priča šta hoće. U zdravlje, mama. Čohan Maja. Mene moja stara uvijek kad dođe s informacija kaže da ja se požurim s tim školovanjem, da padnem taj razred već jedan put, da me dok mi susjed direktor čistoće zaposle u čistoći. Ali ja ne vidim što je tu zapravo loše. Samo da malo van, dok se ovi drugi znoje u školi, mahnem metlom i dobijem još i plaću za to. Mrkonja Mateja. Do sada vam sigurno nije bilo važno kakvu metlu koristite, ali nakon roditeljska to nam postaje veoma važno, jer imamo tu na primjerice ova metla, ona vam je malo pretvrda za uporabu nakon roditeljskog, ali zato imamo ovu ovdje, ova je mnogo bolja jer je mekša, ali morate uglavnom zapamtiti kad kupujete metle, bježite što brže možete ako vas stara naganja normalno. Lukežić Snježana i Lukežić Ana. Ovako i kod nas doma. Nakon informacija naša mama uvijek razgibava vrat. Bez problema bi se snašla. U Roland Garrosu. Ali i u Wimbledonu. Već je toliko uvježbana da je postao najveći navijač Gorana Ivaniševića. Ali smo skužile taktiku. Najbolje da se preselimo svaka u svoju sobu.